ubukene bw'igitoro bwonyine kuko kugira bakoresha igitoro nuko atamuyaga nkuba uriho. Icyo ni ikibazo cya mbere kininiya cyane kandi gisanzwe kiriho gihanze Uburundi. Naho igitoro cyoboneka hari ikibazo kininiya cyane cy'umuyaga nkuba mu Burundi. Igihugu kitagira umuyaga nkuba rero ni ukuvuga ko ari igihugu kitagira ekonomi, kidashobora kuvuga ngo kirateye imbere cyangwa ari cyo kiriko kirakora. Abantu badashobora no kwiteza imbere, ureke birya twaraye twumvise twese umukuru wa Sena avuga ko atakazi kariho, leta atakazi gishoboye guha abantu. Atamuyaga nkuba rero barya bakoresha imashini zo gusya ntibashobora gukora, kimyozi ntakora, barya basanzwe bikorera ubuzi bwabo bonyine, mekanisiye ntakora, menuisier ntakora, abona gasanzwe bashobora kwirondera akazi bonyine. Amashirahamwe nayo asanzwe akora ni ukuvuga ko nayo adakora, kuko nayo igitoro cyoboneka gukorera kuri groupe electrogène ni ukuvuga ko udashobora kwinjiza amahera uri kurasohora muri icyo gitoro ushira mu mashini. Byarigeze kudushikira tukana igihe dukora gutyo kubera umuyaga nkuba wari ubuze mu gihugu, byaraduvuna cyane. Ibi rero by'isanganiro, isanganiro nuko yagize tweet ikabivuga, hagomba kuba hari amashirahamwe menshi yandi atagikora cyangwa ubuzi bundi butagikora kubera icyo kibazo cy'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba wagiye kuba uva mu gitoro nuko biba byabuze, kandi bimaze imyaka myinshi byabuze, bashaka siri by'ubu naho ubu byunyutse kubera kubura ababikora babikorana umutwe no kwitaho igihugu. Urumva rero ibyo byashikiye isanganiro ni ngombwa. Hariho n'abandi benshi bari muri ibyo naho batagira tweet ngo babivuge, hari n'abandi bazojamo. Kandi nsubiremo, naho hoboneka igitoro ntibishoboka ko ishirahamwe ihinguriro bikorera ku gitoro kugira bironke umuyaga nkuba. Ni ukuvuga ko ukora uhomba byanse bikunze niyo bishobotse.